Ubnong yalam ke senjuk ki klik nong sensyar ki hima ni ke Grand Council of Chiefs of Meghalaya uba John F. Karshie uloong baka Jhadc Hills Autonomous District Council kadai ke badan bok tam na pedeng ke District Council hagajala namar baka don Ngut ki MLA kat ba ki MDC ki don hadu arp khandai Ngut ba ajingkran haror kapang ki hima khasi bat ke Instrument of Accession ke bala penlong ke Saint Edmund College Shillong mentara sengi uba John uloong ba ula ajing thok menshwa hakapor ba long menteri rangba Dr. Mukul Sangma balada Iaid kat gum gajingdon ki nong shong shnong kumbalong jong ke Jhadc Hills Autonomous District Council hangni hajala Meghalaya de bandan shispa arpasan Ngut ki MDC uba John uloong ba ke KHADC kadon arp khandai Ngut ki MDC na ki arp khandai tali ki constituency MDC ke Garo Hills Autonomous District Council kadon arp khandai Ngut ki MDC na ki arp pusau tali ki MLA constituency kadba ke Jhadc Hills Autonomous District Council kadon arp khandai Ngut ki MDC kadba kadon tang hanyu tali ki MLA constituency. Nantang Working President Jongga Meghalaya State Olympic Association, Nanta como Vice President Jongga National Rifle Association of India. Dengan thong mesti ngong kumpul don ke delimitation harga MP dan MLA. Betul delimitation. According to population, delimitation. Dengan Dr. Mukul Sangma, Chief Minister Bhatta, ngong berkata minta kaki ke delimitation dan berkata ke District Council. Sampai apa Khasi Hills District Council kan wala MDC apa like way dia kan wala MDC apa Khasi Hills sampai ni apa MDC apa MDC Khasi Hills Garo Hills apa MDC lagi like MDC apa sah MDC cuma kiduna MDC di like MDC Jhadc Hills di Gudang Boktam. Life home MDC ang betul MLA. Realize kita tengah ini juga lagi ini lagi petition. Ke konstitusi hasil sekarang arusal life home aja MDC and MLA. Ke population MDC apa Jhadc Hills sekarang tak sah aja. Ke scheme desa ke perbuju kini jemput ke perbuju. Sebab hamula ni susu orang ki kampung lagi कि employees of Jhadc Hills district बंद है facilities ये एक statement जो chief minister बनानी जो kita ni akan big program new MLA Jhadc Hills like for MDC arkusau MLA for Garo Hills like for MDC Khasi Hills lo like for MDC arkhunda tengok mana mesti balada ya ada ni population issue di don chispa arkusau ki MDC Lada kan kumka logic jom Jhadc Hills because for every 4-5,000 they got one MDC. Like the entire point here, but not worry with subject we have here. So thank you very much. Thank you for inviting me.